ake ngibonge bantwana benkosi asihleli kahle la ngisho kuleli bandla asisahleli kahle asazi ukuthi usathane uvunyelelweni ukuthi abukise ngabantu kanje ngoba ushaya itayela manje ushebhekele uyakora ngasithende lisenethini bayamvumela impela usathane udlala ngaba abantu behlabe enyuka okubuhlungu awunakho ngakukhumbula sengize ngathola ukuthi kanti iqondwe phi ngangazi ukuthi indlu kaBhombela isazokhovuzwa namanje awungishaya uvala ngathi hawo ufika uthini esangweni ngoba uyobe emesangweni omina manje ufika uthini ngoba bonke lokugovuzwa kwamanje ngeke kuphumelele ngoba mina ngixabana hayi ngeke impela ngakho futhi bathinte umfowethu wesidonselana naye kakhulu hayi manje ngeke baze baphumelele uJakobe oqala esahluko 6 kuya ku10 uthi kwathi amadodana kaThixo ehlangene ezodumisa uNkulunkulu weza na uSathane wambuza uNkulunkulu uthawu wena mfana uyapi uthi uSathane cha nami ngizothi ukuhamba kancane uthi uNkulunkulu akusho ukuthi inceku yami le uJobe uyiqondile uyaphendula uSathane ngokukhulu kwadelela uthi phela wombiyela ngisho ungabiya ngani uSathane ukhona nje lapha phakathi kwethu adlali kodwa ngibuka isibindi onaso mawubuka lento njengale ehlazwa ulazi ngoba ungayisuka sokhweni na umuntu ongayena ushembe angeke akuvumele nento nje Hlomani izikhali zonke zikaThixo ukuze nibe namandla kusho abase-Efesi 5 verse 11 Hlomani izikhali zonke kodwa zikaThixo ukuze nibe namandla ukumelana nobuqili bukaSathane hayi isilwane sikamhlolo uSathane hayi kovuze kuba mhlophe baxabana bodwa bashukubulalana inkinga nje leyo ongayazi akuphelile namanje kodwa amandla akho hayi ngeke ngwakhohlwa amakhosi lawa la kithi la front line awungeke kulunga mfana wami ifike lento egibisile yamisa impondo zombili isugwaza nombani lo Sathane enamandla amakhulu awungawathinta amakhosi ngathi bonda bezitha angazi phela mina uma kunje sokuwokwenu lo ngoba wayishilo baba omkhulu wathi uthunywa amakhosini anibone lento ayithinta amakhosi yagoba phansi yabheka phansi amadleba alenga njengendonga ezinethile kodwa nawe ungavumi uma uSathane wenza izinto enje inkulu phela lento kuyona into encane le akusiyo into encane le manje musukuvuma noma yini musukuvuma ithi imbongi le ngiyayilalela ibongela la ithi kazi wena ugovuza isizwe sakwaShembe nje uyothini ngamdla umhlaba ugoqwa ngilongilalela yasho nje kanti yabona ukuthi khona abagovuza umndeni kaBhombela bakhona impela babe khona ngishendulo angibazi la bese guqa phansi afica usiza athi ngicela uNkulunkulu waShembe angisize ngokuthi hawu naba nje abakithi muzonto omunye kulaba ukhona uyise wabo angakuphinto wena umuntu ezonda umntwana wakho ukhona into ongamnika yona kumi kanjani kanti aguqe futhi ngicela uNkulunkulu waShembe angenzele ukuthi
wona uShembe umenze nje uyakhuluma ke ubabilanga eTempelini eParadise ngelinye isabatha ukhuluma ngokuhlupheka kababa omkhulu uyiso bazalayo wafika la bamfela ngamathe ebusweni ehlala ebusweni ufelelwa mina nawe uthi baba wakhipha ubaba iduku wawasula lamathe wabheka phansi wanikini ikhanda kancane konke lokhu umuntu ukuthatha njalo na ukuthi lezi zinto ezayihlupha ubaba omkhulu wayihluphekela thina usuwenze nje manje mayifike eMaritzburg uthi ubaba bamgenqa ngegeje ekhanda wabaleka wazwawela emhosheni laba bahamba naye bamthatha base bemsa esibhedlela wasitishwa lapho naye ubabila ngempela zaphuma inyembezi sambona ekhipha iduku elivala emehlweni into ebhlungu kodwa uma usubona kwenziwa nje sesibonga manje ngeplate egcwele enye into kubhlungu kabi thina bakwaShembe kuyankenketha impela enhlizweni kade ngibuza kwelinye ikhehla ukuthi uyamazi nje ugogo uMaskasa walendlu encane kaBhombela ugogo uMaskasa ozala ubaba inyanga ezulu lithi leli khehla liyamazi ngithi kukhona into engiyisolayo akukho akona ugogo ukuthi akwakumuntu owayilunge kakhulu awu sengithola omunye wesimame naye umdala omaziya ugogo naye ngibuza umbuzo ofana ngilwela ukuthi lento ngiyithatha ngiyise kuma bese senza inhlawulo simhlawulela ugogo uma kukhona kona ngenziwa yini ucabanga lento kusuka kubaba ongizalayo inyanga ezulu yaphathwa kabi ngendlela ongazange uyibone yagijima inkantolo kwayinqaba yafunwa ngesibhamu kufuneka idutshulwe ibulawe yimi njalo ngifaka ingubo emhlophe nawe sizela kodwa sithi socenta indlela eyezulwini usufuna ukubulala uShembe wena yena lokukhuze awu uyahamba ke sethinte ubaba uSamuel ubaba Phineas nobaba Luthi ufuna ukubona umne wabo inkosi ubaba ilanga lamalanga phesha ukuthi wena uyagula bathi akusekuhle baye bangamemukeli kahle uma efika ubaba amaNazaretha amemukeli kahle wayasegcina sesaba into bangaze bangibulala izingane zami ke wayese thinta umfowabo la eMlazi lo munye useMaritzburg ubaba Phineas nobaba Luthi bahamba bayobheka ngisho ubuhlungu obuficwe lendlu yakwaShembe manje okubhlungu abanye phakathi la kuthina abenza leli phalishi asazi ukuthi ubaba omkhulu ofika bavulele ina bahambe abatshayithe bafowethu ngeke inkosi ngale kuthiwa ubaba wasijwayeza ukuthi singehlukani sehlukanisiwe nje laba bantu kodwa manje njengoba kuthi ukhula kanje angikwazi ungayi asambeni bahambe mabefika la bavinjwe inhlalisuthi thathe imboko cha sifuna ukubona inkosi bathi cha hayi nina bathule ngoba bazothini ngoba abazi ukuthi yini lenze ka hayi nina buyela nemva babona ukuthi baviva bangase silimali hlanhla la kade kukhona inkosi yakithi la eMaqadini endala izombona baba bafike bayivulela yambona yayisihamba baphambana ngendlela bangayibona nayo yangababona
cha bahambe ke njengoba bexoshwa bangamboni umne wabo kanti kuzofika inkosi leyamaqadi bese beyitshela ukuthi kade kukhona ubaba omncane la misi ihamba naso isixuku khona la egcekeni ndiyabe sithi kume hogela ukuthi uxoxwane la kuthiwa niyabona ke ngo6 funa singene kuphakameni simbulale ubaba omncane kusho mina ngigqoka ingubo kaNkuluNkulu njalo ngisho njengoba ububi bisekhona namanje ukuthi ayingoniwe into kaNkuluNkulu kanje ngoba iyakhula inandaba manje noma ungenzani iyaphambili yona uwoziyele esihogweni ngokwakho ngoba ngifuna ukuzwa ngiyazi mina lento ange ngiyibona into nje ihogele lo inkosi yamaqadi ithi ungeke shaya imoto sebehambile ke baba babuyele emuva idlule kuphakameni ihamba ngeveni baba bengicela ufake impahla zakho uyele ngayizivela athi baba undaba zithe kwenze njani hayi ngizwe kahle ukuthi uyabulawa ngo6 o'clock nje uyabulawa la ithi inkosi ubaba wanikini ikhanda awumayibuza indaba zithe konje bathi bangibulalele ukuthini uthi baba usathane uma sefikile ufikile imthatha inkosi iziyombeka la engayizivele bafika ngempela ngo6 bacabanga ukuthi khona la endlini kuthiwa babhodloza ngeimboko bodloza amaglass amafastela phahlaza nangamatshe sikholiwe njalo sesifuna ukubulala uShembe manje kodwa sithi sicela uNkulunkulu kaShembe asenzele ukuthi nokuthi hayi uPetro wokuqala isahluko sesihlanu verse 8 no 9 qondani nilinde ngoba uSathane uyahamba njengebhubesi elibhodlayo elifuna elingabandla mphikiseni niqine ngokukholwa Ameni 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 beni ameni beni ameni na inhlaba umthi wasendli awuthathi lutho baba awakunizwi lakho akade ezinhlizweni zaba usiyahamba ke emhlabeni ubaba inyanga izulu sengiyafuneka enkantolo emajajini eThekwini abanye bethu bathe umfowethu angibophe wabalalela ngisho imisebenzi esiyenzayo la ngale ngubo emhlophe siyenza kwaba kwaShembe ngixakwa ukuthi ubuguqe phansi ubusucela uNkulunkulu kaShembe ukuthi hayibo ungacela lo futhi kanti mbophe awumfowethu ngempela angibophe ngifuneka emajajini ibophele sishona khona emajajini ukukholwa lento enziwayo la kuyozulu nje sivuliwe isihogo ngempela uzobona umsholo bazasha abantu amalahle hawo zingiphelezela insizwa la zikhona la zamaNazaretha uma sifika kunendawana ke khupukela ubese kuba phezulu asikakamenyezwa ke ukuba ngiyebhoxini angizange ngime ebhoxini mina lo ngazalwa angiboshwa angoni lutho nje futhi angihluphi lutho angithathi lutho lwamuntu kaphi izitha ngengixaka ukuthi umuntu uyekuzondeleni uma ungenzi lutho lubi uzonda noma kunjalo hayi ihlazo leli
Khopha ingubo emhlophe ayibona inhliziyo ayibe mhlophe phela bo. Cha sesiphezulu la. Awu la ngimfowethu ngiyambona lapha. Khona mina nabo. Hayi wakithi phela lo ngiyamkhweba wakithi. Awase. Mase fikile la awu ninjani Nhlanzi awusikhona mfowethu. Ninjani ngithi nathi sikhona. Ngithi kahle. Mfowethu ubaba omkhulu uBhombela. Ubaba ilanga lamalanga. Ubaba inyanga ezulu. Njengoba ungilethe la nje emajajini. Uthi bathini? Ngoba phela oqala ngenzele ukuthi angazilutho nje ukuthi ngibizeleleni la ngowa kwenu. Uthi bathini? Ngathi ngiyambheka ngimthole ejuluku mfowethu. Kodwa ngiyabuza mfowethu awungiphendule ngizwe lento ukuthi bathini obaba nobaba omkhulu. Ngiyabe ungiletha la emajajini. Awu mina wethu bengicela ungidedele ngene ngaphakathi ngilisule. Ngithi mfowethu ukuwena konke ngoba uwe owenze lento. Wangangithinta ngowa kwenu manje ubheke sesihlangana endaweni nje. Ngiyibuza lento endaweni embi kangaka. Wathi mina uthi ngicela ungena ngaphakathi ngene. Wangena umfowethu ngaphakathi walesula. Uma sesiphuma ke la sesiyehla sihamba sobabili siyaxoxa ngumuntu onenhliziyo enhleke nje mina ngayiphiwa kithi angiyiqeli yami nje ngayiphiwa uBhombela yihle impela uthethelela noma ungayicela ngithethe noma ungangenza nanga nendaba uyibonela wena uNkulunkulu wakho noBhombela wakho uma uganga ngami la siyehla nomfowethu uthi umfowethu uyazi ukuthi mina wethu lento uhamba nje bala emva kwethu laba bantu abathanga ukubophe. Ngithula isikhashana ngithi hawo bala emva kwami ngihamba nabo uthi bakuphelezela laba bathanga ukubophe. Ngithi awukahle mfowethu kuba bekunika isibhamu bathi ngidubule kusho ukuthi wena ubungidubula ngefe ngomfowenu. Kwangaphenduleka ngisho ukuthi ake siyekeni lezi zinto ezimbi la kunento embi enziwa amaNazaretha uthi ayithathe pha ngiyazi mina lento kuthi ngivele niyoxosha abantu esontweni bese kushembe nithi aphuma umuntu ahamba angaphinda libeke unyawo la. Hawu uze kuwe lo muntu ngoba lo muntu uzozicelela kuBhombela akekho umuntu ongenacala la emhlabeni ngaphandle ke labo abazenza ngcono akekho umuntu ongenasono la emhlabeni bakhona ke labo abazenza oKristu akekho noyedwa iyasho incwadi uthi phuma uhambe bakhipha abafundisi badiliza nezindlu lapha govuza iphalisho ngalazi. Hawu ushembe uyena osho njalo ukuthi ixosha abantwana bakhe la. Hawu nawo kulandela uSathane Timothy oqala esahluko sesihlanu verse 15 ngokuba namanje abanye sebemhlubukile uNkulunkulu balandela uSathane njengoba ubona nje abanye balandela uSathane esipite emva kaSathane uya nabe esiweni amathalente neziphiwo akusetshenziswe esenguwe amathalente neziphiwo
ngithole aye kuningi enebesi okuncanela lomoya wakho ngifune fona ngithole ebumpofini bomoya wami ngithole namhla enkosi lapha sesone izinto eziningi la sithi silandela uShembe kodwa senza lokhu uShembe angazangasho ukuthi asokwenza leli sonto lidume ngenhlonipho ubuzile inkosi yamachunu ngale umhlangano ngale emachunini yangidedela nje kuyisabatha ngaphuma ngangena endlini indlu seduze kwethempeli athi maNazaretha ngicela ukukhuluma inhlonipho ishoniphi iphi inhlonipho ngempela ayikho iphumile ayikho angiyazi lento mina ukuthi yini le manje manje kwenziwa ongashiwongo kodwa ubaba omkhulu ukwenze njani manje baxakwe yini abantu le isiqu salento asinyukunywa webantwana benkosi asinyukunywa isiqu salento lento yakhahlela sikhulele kuyona sibuka bekhahleliwe abantu bakhahlelwa yiyo lento wenza omunye imgilingwane omunye wenza kubaba ilanga ekuphakameni base amNazaretha amkhipha wayesethola indawana wakhe ixokovanyana la eNanda endaweni kaMafukuzela mangithi ngiyabheka unango odlule enqayisivele ngikhuphuke ngimela ngase stopini esontweni laseAfrika awunango sejika amaqondana nomuzi kababela ngesibusisweni useyehla futhi hawu adlulela bese ngithinta laba bafana bala emgwaqweni abahlala njalo bese emgwaqweni hey webafana leli khehla lenzani lehla lenyuka bathi awu utawazi ngithi kunani bathi phela uyasho ngelinye ilanga athi wona kwaShembe manje uswela umuntu azomthuma ayomcelela intethelelo na ufuna ukuswela umuntu ozomthuma ufuna ukumswela nawe ngoba phela kusho kona lokho ade ngelele Jivu senkosi ate ngilele ngivu senkosi